Ka jeno ngwaneso ke a o dumedisa hape ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke rata hore re tswele pele thutong ya rona ka jeno lena re nka thuto ya 46. Re nka ho mareka kgaolo ya botshelela temana ya 30 ho isa temana ya 34. Ke thuto ya 46. Jwale kgetlong lena re tlo bua ka baapostola ba kgutla ho ya tlaleha ho Jesu. Baapostola ba kgutlile ba ya ho ya tlaleha ho Jesu. Ngwaneso ya ratehang, Mosotho wa ya re sentle ke ho boya le marungwana. Ba rumilweng ba kgutlile jwale. Ba kgutlile ba tlo kopana le ya ba rumileng, mme ba itlo tlaleha. Ha re ya temaneng ya 30 e re ba mmolella tsohle tseo ba di entseng le tseo ba di rutileng batho. Ba mmolella tsohle tseo ba di entseng le tseo ba di rutileng batho. Moye motle bontate bao ba ne ba romilwe ke Jesu ho kena metseng le metsaneng e Galilee le mathokong a yona. E ne le baemedi ba Jesu ya ba rumileng. O tla hopola thutong e fetileng moo ke ileng ka re ha Jesu a ba fa thuma o itse ya le amohelang wa nkamohela, mme ya nkamohelang o amohela ya nthumileng. E rileng ga re e nkwe ho Mateu kgaolo ya 10:10. Le hopola hape gore o ile a re bohle ba hanang ho le amohela le ho le utlwa ha le tswa ha bona le hlohloge le go le maotong a lona, e be bopaki ho bona. Taba eo ra re e hlaha ho mareka kgaolo ya botshelela temana ya 11. Jwale ke bana ba kgutlile banna ba 12 ba tlaleha ho Jesu mosebetsi malebana le seo ba se rutileng le seo ba se entseng. Moye motle kereke ya Jesu Kriste e rumilwe ke yena. Ha ile mona o le mmoledi, ile mona o le moreri, ile mona o le moruti, o le mona wena ena ya mametseng thuto ena, tseba o le setho sa kereke ya Jesu Kriste e rumilwe, mme e lokela hore neng e kgutle e ise tlaleho monga yona. E rumilwe ho etsa seo a e rumetseng sona hodima lefatshe. Baruti, baboledi, baefankgedi, mosebetsi wa Jesu ha wa phethahala hantle haeba ha ho tlaleho ya ona. Ho bohlokwa mosebetsi o entseng o kgutlele ho yena, o etse tlaleho. Tlaleho ya hao o ka etsa tsatsi le leng ka hore ha o etsa thapelo o bo tlaleha mosebetsi o entseng ebile o kopa seo se kopang. Motho a se ke a re yena a ke a tlaleha hobane ke yena moruti mo phuthehong a le mong. Ho tlaleha ke karolo e kgolo ya mosebetsi wa morena Jesu. O keke wa etsa mosebetsi wa hae ya bone ho qetella o sa tlalehe letho. Ya moholo ya hlokang tlaleho ke Jesu ka sebelebele sa hae, ke yena ya hlokang tlaleho eo e fihle. Ha re sheba temana 31 tlong ka thoko felleng le phomole hanyenyane. Tlong ka thoko felleng le phomole hanyenyane. Phomolo eo ba enkang ke eo ba e laelwang ke Jesu. Le rona re lokela ho phomola ho yena, mme ke ho yena moo re ka ra phomolang hantle. Re tshwanetse ho phomola. Mona e ne le ka thoko ho boteng ba marata, ho boteng ba mesebetsi, ho boteng ba matshweletshwele a neng a le teng a batho
mme ne le tulo e phodileng e leng ka thoko ho se lerata e kgutsitseng. Jesu o hloka hore tshebetsong ena eo re etsang ya rona le ho yena re be le nako ya ho phomola, mme Jesu o laela phomolo tlong hanyenyane. Phomolo ena bana ba e hloka, bana ba hloka ho phomola ka mora mosebetsi o mongata o ba o entseng ho kenella ka hara setjhaba se sengata-ngata sena, ba etsa mosebetsi wa Jesu Kriste. Mme jwale Jesu ke yena tlong ka thoko hanyenyane le ke le phomole. Basebeletsi ba lentswe la Modimo ka dinako tse itseng ba lokela ba ke ba tswe, ba tlohele rateng la batho, ba ke ba be le nako ya boikhutso ba le bang ho se lerata la letho. Ho hlokahala taba eo. Mona Mareka o ruta hore nako ya mosebeletsi wa lentswe la Modimo wa hloka ho phomola hanyane. Le haeba tshebetso ya hae phuthehong eo e ngata haholo, a nna itlhokomela ka hore a phomole hanyane. Hona ke molemong wa tshebetso e matla eo a lokelang ho e etsa. Ha phomotse o matla kelellong, o matla mmeleng, jwale o matla tshebetsong ya hae ya boikarabelo ka pele ho Modimo. Re leboha ka nnete Mareka, thuto ya re fang yona ke thuto e kgolo ka nnete. Temana ya 34. Jesu ha etswa a bona bongata bo boholo, mme a ba utlwela bohloko hobane ba ne ba le jwalo ka dinku tse senang modisa. Mona ngwaneso, Mareka o bolela hore e ne le ha Jesu a tswa ka sekepaneng se neng se tsamaiswa ha boima ke maqhubu. Ho itseng ha se tloha, batho ba bang ba tloha ba pota ka nqane, ba pota ho pota letsha lena le leholo la Galilee, ba pota ka nqane, empa ka mokgwa o moya o ileng wa sitisa sekepe sena ho tsamaya ka teng, ba ile batho ba fihla ka nqane pele. Mme ha Jesu a tswa ka sekepeng, o buthulana le matshwele ana a batho ba bangata, mme teng ha Jesu a ba bona, a ba utlwela bohloko. O tla hopola hore Jesu o ne a rerile hore baapostolo ba ke ba fumane phomolo e nyenyane, empa jwale Jesu o thulana le batho ba bonahalang eka ke dinku tse senang modisa. Jesu a ba utlwela bohloko, a ba ruta taba tse ngata. Utswa jwalo Luka, utswa jwalo Mareka hore a ba ruta ditaba tse ngata. Anthe Moefangedi Luka yena o e beha tjena taba ena, o re Jesu a ba amohela, a ba bolella ditaba tsa mmuso wa Modimo, mme a fodisa ba batlang phodiso. Ke o Luka kgaolo ya 9 temana ya 11. Mme a ba utlwela bohloko, temana 34 karolwana ya 2. Hona ho bolela hore a kena dieteng tsa bona, a ba bonang, a kena dieteng tsa bona, bana a ba bonang, a utlwa bohloko boo ba utlwang, mme sena ke karolo ya bosebeletsi ba hao o le moruti, o le mmoledi, esita le moreri le moefangedi. Kutlwelo bohloko e tjena ke eo Morena Jesu a e hlokang ka mosebeletsi e mong le mong. Re tshwanetse hore be le kutlwelo bohloko e tshwanang le eo Jesu a nang le yona. Go utlwa bohloko bo Jesu a nang le a bo boneng, a utlwela batho ba bohloko. O ka reng ho sebetsa ka hara batho o sena kutlwelo bohloko? O ka reng ho sebetsa ka hara bona o sena kutlwelo bohloko hohang? E le ha o etelletse pele kereke, o lokela ho tataisa kereke hore e rue kutlwelo bohloko ena ya Jesu ho batho ba bang. Kereke eo o etelletseng pele, kereke eo o kopanang le yona, o tshwanetse o e rute hore e be le pele kutlwelo bohloko ena eo Jesu a nang le yona ho batho.
o utlwele batho bohloko, mme o etsetse batho ka molemo ka nako e nngwe le nngwe ha o na le ba ka sa ho etsa jwalo. Jesu mona o utlwetse bohloko bongata ba batho. Mona ho utlwala hore ba bang ba batho bana bothata bona e ne le bofokodi ba mmele bo teng mmeleng ya bona, ho kula, ho imelwa, bao ba jwalo o na ba fodisa. Ba bang e ne le bothata ba ho se utlwisisi tsa mmuso wa Modimo tseo itseng hobane a ba rute ka tsona, e ba qala hore etlo ho bona, ba qala ba bona dintho ka tsela e ntjha. Ke mosebetsi wa hao wena mmoledi, mosebetsi wa hao wena moruti, hore rute batho ka dinako tse ding ha o tsebe mathata a bona na ke a feng anthe ke se utlwisetsa mmuso wa Modimo. Ka nako tse ding batho ka bo bona ba kula ka bo bona, mme o tshwanetse ba thuse jwalo. Ha a ba thuse jwalo, ba qala ho bona dintho ka leihlo le letjha, ba bona dintho ka leihlo le leng. Ha re shebela temane ena 34 karolwana ya ho qetela ya yona e reng ba le jwalo ka dinku tse senang modisa, ba le jwalo ka dinku tse senang modisa. Ke ka tsela e jwang ena eo Morena Jesu a neng a ba bona ba le jwalo ka dinku tse senang modisa? E ne le ka tsela e jwang? Ha ke re shebe taba ya pele eo Jesu eo mareka a e supang hore Morena Jesu na e supa mona. Taba ya pele ke hore bodumedi ba bona, tumelo ya bona, bodumedi ba bona bo na le dikgaello tse itseng, mme boetapele ba bona bo ne bo sena tsela ya ho ba thusa ka lebaka la dikgaello tse bodumeding bo e leng bodumedi ba Sejuda. Jwale ha ba sa thusehe, ba ne ba bonahala mahlong ba le jwalo ka dinku tse senang modisa. Bana ba bonahala ba hloka, bana ba bonahala ba ya kwana, motho a ya kwana, hobane ba ne ba sena modisa ya ba disang. Taba ya bobedi e ne le setjhaba se sengata seo jwale ho bonahalang se tshwasehile pusong ya Roma, mme ho ne ho se ya ba thusang ho ba etella pele ka hara boemo boo ba tlatlapo tse neng di etsahala ho bona. Ba bang batho ba ne ba hopotse hore ho kena ha Jesu le ho fihla ha hae mona e tla ba o tla dia puso ya Roma, o tla ba tlosa a ba lokolle pusong ya Roma. Seo Jesu a neng a se bona se ne se tshwana le se buang ke moprofeta Ezekiel ha re ho madimabe badisa ba Israele ba itisang, ho madimabe badisa ba Israele ba itisang. Ha ke re badisa ba tshwanetse ho disa mohlape na? Ke Ezekiel kgaolo ya 30 temana ya bobedi karolwana ya yona. Ha ke re badisa ba tshwanetse ho disa mohlape na? Ba ne ba le tsietsing. Ha re shebe hape se ngotsweng ho buka ya pele ya Marena kgaolo ya 22 temana ya 17 karolwana ya bobedi ya yona, ke seo Morena Jesu a neng a bapisa batho bana a ba bona ba tshwana le seo. Yona e re, ke bone ba Israele bohle ba qhalane dithabeng e ka dinku tse senang modisa. Ha re shebe hape se ngotsweng bukeng ya Numere kgaolong ya 27 temana ya 16 ho isa temana ya 17, ke o fa mehlala ena e meraro ena ke o bontsha seo Jesu a neng a se bona, se bolelwang ke mareka. Ke re ho Numere kgaolo ya 27 temana ya 16 ho isa temana ya 17, Jehova Modimo wa meya ya nama yohle a ka beha hodima phutheho monna ya ka ba etellang pele ho tsweng le ho kgutleng, ya ka ba ntshang, ya ka ba kgutlisang, hore phutheho ya Jehova e tle se ke
ya eba jwalo ka dinku tse senang modisa. Boemo bona wena moruti wa heso, boemo bona wena mmoledi, wena moefankgedi, ke boemo bo teng ditukulong tse fapaneng tsa bophelo tse bo re bonang hona jwale. E ka ba ka hara metseng ya rona o fumana hona le batho ba nang le ditlhoko. Go bona ka hara lekeisheneng ka moo o fumana hona le batho bao ba senang mangwe. O bona metseng le metsaneng, o bona dipolotiking, o bona ka hara kereke, o bona tsamaisong ya mebuso jwalo. Hore nthwena eo Jesu a e boneng mona ho batho bana, hore batho ba ka lahleha ba ntse ba ntseng ba tataiswa hantle, anthe ha o jwalo. Go hlokahala boetapele bo fetolang maemo a bophelo mafapeng ohle. Go hlokahala hore o eme hona ka nako yena eo Jesu o ile a ema, ha ka ba re ke nako ya ba phomole hanyane, empa Jesu ka boyena o ile a kena tshebetsong yana eno. Ka mantswe a mang, go na le dintho tse etsang call you to duty. Go na le dintho tse o biletsang hore kene ka hara tshebetso. O keke wa re ke nako ya ka ya ho phomola, ke nako ya ka ho phomola, ke nnete wa e hloka, empa hona le nako eo batho ba nang le ditlhoko tse ding tse kgolo tse o tshwanetse ho ba thusa ho bona. Jesu o bontsha mohlala ona hore e fela taba ya pele ya mantlha ke hobane o rometse ho batho hore batho e be bona ba thusang pele, mme Jesu a bona ditlhoko tsa bona e sa le ka nako yana eno. Kgotso ya Morena e be ho wena le wena ngwaneso, ke a leboha. Thuto ya rona e tla fella hakana. Morena e hlonolofatse ka Morena wa rona Jesu Kriste. Amen. O so tla hlokomela jwale hore e hlile ho hang jwalo ka hana itse ba phomole, e hlile ha wa ba le phomolo. E se le hore thutong e latelang re tla tswela pele ka thuto ena, mme jwale re tla bua ka mohlolo wa phepo ya batho ba 5,000. Kgotso ya Morena e be le wena. Ha re rapele. Modimo ntate wa rona, re ntse re ithuta efankgedi ya mareka, re ithuta seo wena se buang ka mohlanka eo wa hao. Ntate wa rona, ditaba tsena di a re ama, di ama bophelo ba rona le tsamaiso ya rona le tsamayo yohle ya rona. E ba le mmohi hohle maleng hona teng, o re hlomelle ka ditsebo tse lokelang. Re o leboha Modimo wa rona a efankgedi ena ya mohlanka wa hao mareka eo wena Morena Modimo o itseng ya ngwana. Ha ke re hlonolofatse maphelong a rona, e tataise kereke ya hao. Hlonolofatsa ntate ba sena ka Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo ntate, kopano le masiso a moya la di be le rona jwalo ka hoseng kae. Amen. Kgotso.